Bandlulise emavi envutvuto balingani wa-Costa Titch lebe bacula naye kulomkhakha wekutijabulisa bamchaze njengemuntu lodlale inzima lenkulu kuhlanganisa baculi belibala lelimnyama nalelimhlophe. Costa undlule emhlabeni kulempela sonto lesiphuma kuyo ngemuva kwekuculeka estage. Kanti ke kubuka kabandi lokushona kwemhlabelelo lebekanemfutfwa waphindze atimisele kutfutfukisa tingoma letatiwa ngemapiano etindlini tekusakata nemngani wakhe lodvume ngela Hebza. Asithi ke sikubingelele siphindze sithi idvuthu Hebza akukehli lokungakehli. Ngubingelele msakati, ngibingelele nabo bonke babukeli lababukeleke emakhaya. Hebza, ungasichazela kabanti ukuthi Costa ngabe ngumuntu lonjani? Costa Titch bekumuntu lo active kakhulu endveni lebayenda. Bekumuntu layitsanza kakhulu info lebayenda lokujayiva nako ke kucula ku hip hop. So bekumuntu futhi lo khathalele kakhulu ukuthi angancetsa mhlawumbe bantu labasha lusha lelisesekhona ekhaya emuva ekhaya bekazama kakhulu ukuthi ancetse noma ngibabacula bangathi bayafufusa mhlawumbe abancetse ukuthi bakhone ukuthi baye phambili. Umuntu lo bekathi uma gibela estage kuhlokoma inkundla ngabe lo mfutho longaka bekawuthathaphi? Ngisho ukuthi icala ukujayiva kumati kwami Costa ngiyacabanga bekasenta abo matric ngicala kakhulu ngimati ngekujayiva. Ngiyakhumbula nje kuke kwaba ne-event lebe khona lapha eMbombela Civic Center bengingilomunye wabo judge ke lebe bajaja laphana bajayiva abafana benda lokubathi break dancing ye hip hop. So ngacala kumati lapho ngamlandzela lapho ngacala kumbona khona nami ukuthi hey lana ngasingahle sibe nemuntu lo talented lophuma esifundzeni sethu sempumalanga ngacala kumlandzela from lapho. Ngaba nenhlanhla ke ngathi nangifika nganene eGauteng kanti naye bese ala ngenxa ukuthi uyathi nawe ukuthi baculi bahlangana sahlangana lapha nalapha agcine sesihlangene ke sihlanganiswa ngilomunye webangani bakhe laba mati kubantu kakhulu Phantom Steez ngimati ngaye ke Costa Titch. So ever since lapho ibese iyachubeka ke lendzaba siyatana lapha nalapha until afike khona manje agcine sekasishiya emhlabeni. Kodwa nje lengingakusho ngaye bekumuntu lo active kakhulu une energy lenkulu kakhulu umuntu lokuthi ufuna kuhlala enda something something lafuna ahlala ayenda akusimuleba ahleli phansi bekumuntu lo busy kakhulu. Kunabantu labasha lebe balandzela bathanza kakhulu lo mculo wakhe. Ingabe yini labashiye nayo Costa njengoba sekasishile nje emhlabeni? Costa Titch ushiye nenjabulo. Ngiyacabanga wonke umuntu lake wabukela iperformance ya Costa Titch angafakazelana nami nyalo nangathi mina kuwe sisi akekho lokhona lengimbonako nyalo leba anale stage present lebe Costa Titch anaso. Kodwa nje ngisho ukuthi futhi ngiphawule ukuthi akusiyi surprise kimi lokho ngoba nje siyamathi Costa Titch ukuthi basaqala lokujayiva kwabo baqale bajayivela Casper Verse batravela naye bekungibo bantu aba stage nabaka performa Casper Verse nabo bakhona. So lenvo bayithathe lapho ngiyacabanga ukukhona lokukhulu abakufunzile lapho Casper Verse because base nabo bachamuka nje bakhuphula ngalenye level lenyuke kakhulu. Hebza ungasiladzisa kancane njengemuntu lo bekatayilene naye kakhulu ngalelilanga lapho kwenteka khona lenhlekelele ngabe bekangumuntu lonjani? Bekunenjabulo lenkulu kakhulu lelo langa lelo Atra Johannesburg bekuyinjabulo lenkulu kakhulu. Ngiyakhumbula nje Champuro Mackenzie lokunguye DJ wakhe Costa Titch bekano lokubhizi nje aposta lapha na ayasho ukuthi namuhla bekulisuku lengasho ukuthi le event ye Ultra event lenkulu kakhulu la noma ngabe ngumuphi imculi lokhona angafisa mhlawumbe kuya kuperforma khona. So ngisho ukuthi kulelo suku lelo bekuyinjabulo nje kuphela babukelele lendvu lekufanele yenteke ukuthi bantu bayobajabulisa njani bandvu ngalelo suku and then kwabese kwenteka lokwentekekileke. Kodwa ngisho nje ukuthi bekuyinjabulo uhambe akahle Costa emoyeni bekude mhlawumbe indvo lengathi bekune stress la naso kumbe mhlawumbe sesingakhuluma ngema depression uhambe aku good spirit.
Kulendlela lashone ngayo lokuthi awe aphangalale stage. Ingabe lokho kunitshele ini njengebangani bakhe? Kunishiye nani? Yeah, kusithuse kakhulu lokho njengoba nathi sibandvu labathanda ukugibela etitagini. So kuyinvo nje lesishaqisele kakhulu ngoba kuba matima lokuvisisa ukuthi ngabe mhlawumbe yini so ngamane si speculate singiloku naloku kuba matima lokuvisisa ukuthi ngabe mhlawumbe yini so ngasho nje ukuthi until sithola mhlawumbe ukuthi yini lebibanga lokho ukuthi awe ngalendlela awe ngayo mhlawumbe nathi sitawukhona ukudvudvuteka netinhlitiyo tethu khona ukuthi iphole kancane kodwa kuyinvo nje lesikwatisa kakhulu namanje nje asithembi lento leyendekile ngathi kuliphupho nangikhuluma the more ngikhuluma ngako like this ngiba nalokuthiwa ama goosebumps because ngiyayifila more lento leyo so ngasho ukuthi sibhlungu kakhulu silahlekelwe kakhulu lenye indvu futhi lengayiphawula ngaye Costa Titch ngilokuthi beyangahambi i1 Titch gang iarmy igang and nakathi Titch gang akasho yena nathi bangani bakhe usho labalandzeli laba bamlandzela aba inspire labaquli labaningi lesibatiki labakhona labanye lesebavelile lesibatiko ngenxa yabo uCosta Titch so ngasho ukuthi kuyinvo nje lesicake kakhulu especially singumphakathi we-hip hop nami nje ngikhulumele umphakathi we-hip hop esifundzeni sethu la kaphuma khona Costa Titch eMpumalanga sitsabuke kakhulu bekungikhulu kakhulu esibukile ukuthi angahle etenako lokukhulu kakhulu ngikhumbula ngicanyalo nje indvo lengayishare nje nebabukeli bangayadi bekasayine na Akon bekune deal abayisayine na Akon lababonakala ngathi bafuna kusebenzisana siyamathi ke Akon akhona ukuthi uthume kanjani abantu bamthanza njani kusuka kwakhe le asuke khona lana akhulume ngaye afake kubo Instagram nguye nje iartist lebe ayijabulela kakhulu nasikhulumela ngebaculi be-hip hop eNingizimu Afrika. Hebza njengemngani wakhe Costa bephila impilo lenjani ngabe impilo lebekayiphila ingamkhuthaza yini umuntu lomusha ngicabanga njalo my sister ngaba kusinjalo ngabe ngiyasho futhi ngoba akufuni letinye tindvo sitibekele icele sitibukele kancane sitibukele sithathele phansi Costa Titch impilo yakhe ngiyibona ngikuyibuka kwami mina ngiyibona ngathi bekaphila impilo lebekufanele ayiphile njengemquli lomusha wase South Africa ayikho indvo lengayikhuluma kabi noma lengiyitfolako la kimi engcondveni right now lengayisho ukuthi hayi man kunalokhu lebakwenda bekumuntu nje la hlala ku good spirit gym exerciser ma rehearsals yonke lento le yabona indvo lebaluleke kakhulu ngiyo indvo lento ukuthi sigcine singasakhoni lokuvisisa lento lendeke lemendekele ngoba bekajima Costa Titch bekahlala poster if wemlandzela lapha kubo ma Instagram utobona nawe ukuthi lo muntu beka lomusha lo active lo jimako la nakekela akhona kunakekela umtimba wakhe so ngilo nje la ngakuphawula ngayo ukuthi nje mina bengibona impilo yakhe aphila impilo ngendlela le right akukho nje lokutheni lengakusho kumbe lokubi lengakusho ngayo Costa Titch njengemngani wakhe Hebza kunjani kuwe kulahlekelwa uCosta Kubhlungu my sister kubhlungu nawe uyibeka njalo kuba bhlungu kakhulu kodwa kufuna sicine ngilana nje ngikhuluma nawe ngiyacabanga ukuthi ngikhulumena nabo bonke bangani ba Costa Titch ngisho ukuthi ngicela ukuthi sizame ukuthi sicine sibacinise sichubekele phambili ushiye ilegacy usikhombisile indlela Costa Titch is up to us nyalo ukuthi siyalandzela indlela noma etinyatheleni takhe Costa Titch ngoba ngikhuluma ngithanza kakhulu umbuto wakhe usibeka phila njani kumuntu lengam advertiser noma ngabe ngibani umuntu lomusha noma umuntu lomncane longafisa kufana naye uCosta Titch sishaqeke kakhulu sibhlungu kakhulu my sister angathi usingakhuluma wapi mavi ngalendlela ngibhlungu ngayo ene njengoba ngisho ukuthi linceba liyavuselelwa
each time umuntu angibuta something lefana naso kodwa ngithi sibangani bakhe Costa Titch bangani bakhe egaming ku hip hop ngithi asicineni madvots asichubekele phambili ilegacy ya Costa Titch Titch gang sichubeke nayo siye phambili nangukuthi ukhona noma ngikuphi la ukhona khona bomlandzeli wakhe Costa Titch nawe ngithi qina lapho kwathi yona ingosi ukuthi ihleleni sesiwami. Hebza njengemngani wakhe unjani umndeni uma ngabe esenile kuyobona? Mina ngidawukhulumela mina ngisengakhona kuya kohlola emndenini kodwa ngekuva kwami kulaba khonile umndeni uphatheke kabi kabuhlungu babhlungu ekulahlekelwa ngiCosta Titch bekaneminyaka le 28 bekabesesemncane kakhulu nabo bese babukile nabo ukuthi mhlawumbe ngaba khona lokukhulu lekungendeka emndenini ngisho ukuthi emndenini wakhe na Thuthu alwehlanga lolungehlanga sithina sitohlala njalo siyi-Titch gang sikhona njalo siba supporta njalo. Hebza asibonge kakhulu isikhathi sakho silithimba leTindzaba besithanza ukuthi idvudvudikani nebekunene. Ngitibongele my sister ngibonge nakubo bonke babukele emakhaya.